me provjeravaš, ja ću sad sve da ti lijepo kažem. I onda počnem ovako. Ako te interesuje u koga ja vjerujem, kome se poklanjam, evo, budi strpljiv, počinjem odmah. Vjerujem u. Sad imao ovako jedna digresija, imao sam kao mnogo mlađi, onako što kažu srednjoškolac, pa sam bio u društvu nekih mnogo starijih ljudi, intelektualaca, nosioca duha ovoga svijeta i oni su tako, nešto sam im bio simpatičan pa su me primili u društvo, ali htjeli malo da me navedu na svoju vodu. I jednom prilikom tako pokušavajući da me, da kažemo, prosvete ili iniciraju da budem i ja dio te pseudo-intelektualne ekipe, malo me čačnuše gdje ne treba i dođo smo mi do simbola vjere. Dakle, znate kako, hvala vi na ponudi, jer ja imam svoju stazu. Sveti Simeon, Sveti Sava, nemam potrebu za definicijom i formulacijom toga u što vjerujem, pa ako hoćete mogu i da vam kažem. I tada sam već znao simbol na pamet i ja počeo da ispovijedam. To Duh Sveti, nisam ja tada imao namjeru da se sad nešto isprsim, nego prosto tako Duh Sveti ured. I ja fino ovako, član po član, njih dvojica me gledaju i kad sam završio sa ovim amin, znate, njima više nije bilo ni do čega. Stadoše da ćute obojica i ništa se više tu nije dešavalo. Još neko vrijeme smo ćutali i sprativše onako ljubazno, tu smo se mi i razišli. Ali sam otišao, jer to su ljudi koji van crkve imaju onako dosta jaku mentalnu, znate, konstrukciju i sa njima nije lako. Znate, ni govoriti, ni družbu imati. Istina, ja sam ih tada cijenio kao ljude od kojih možda se nauči i tako malo mi je imponovalo da budem u tom krugu. Međutim, vidio sam da u odnosu na simbol vjere, da su potpuno nemoćni, čak me to iznenadilo, jer to je bila prva projava koju sam bio svjedok sile simbola vjere. To nije samo prosto formulacija koja je tačna, to je sila istine. To je kao da su u tom stanu u tom trenutku bili i Sveti Nikolaj, i Sveti Atanasije, i svi sveti, razumijete? Jednim duhom. Duh Sveti je bio tu, razumijete? Ustadoše bez riječi, sa strahom. Tako, braćo i sestre, i mi treba u ovu istinu da uđemo dublje. I jedno od najboljih tumačenja, mnoga su tumačenja, ali to je vladika Nikolaj uspio kako mu je Bog dao, jeste i ovo njegovo tumačenje simbola vjere, on je simbolično to nazvao vjera obrazovanih ljudi, koji imaju obraz Božiji, koji ga čuvaju i njeguju ka podobiju se krećući istinu.